Go ka toka seboka ga magarebe a seswai ka Krugersdorp go bile pepeneneng barafi ba diepria ba ba tsebiago ka ditsamazama ka mo go se go molaong ka nageng ka kgwedi ya Mei le nyaga go hlongwe sehlopha tšhomo sa Mphodisa se se setšanego le bosenyi bja moepong ka provinseng seo e bile ka morago ga gore badudi ba West Rand ba manye bosenyi bjo bo diregago tikologong ya bona le dihlopha tša go rafa gauta ka mo go se go molaong. Every month must be August when it comes to the South African police. Making the call to say, while we are policing and while we make sure that South Africans are safe, but we put a double effort when it comes to women and children. Re sale mo molato kgatlhanong le bagonano la ba masomeseswai bao ba sorego mo mafelelong a beke ka go kata ka seboka magarebe a seswai ba ya go tswelela gape pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Krugersdorp ka laboraro magareng ga bona ke batho ba bagolo ba masometshela le bana ba masomepedi bao ba le go ka tlase ga mengwaga e lesomeseswai gomme ba lebagane le melato ya go tshela molao wa bofaladi bona ba golegile nakong ya lesolo go parara leo le boloditšwego ke Mphodisa morago ga tiragalo yeo ya go garola matswalo. Ka provinseng ya Limpopo kgorotsheko ya magistrata wa Malamolele e hlwele e šutišitše molato kgatlhanong le banna ba babedi bao ba latofatšwago ka polao ya mmeara wa Shabane Moses Maluleke ba latofatšwa ba lebagane gape le melato ya go bolaya le maiteko a polao bobedi bjo bo boletetše go tšwelela pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Sasalemane e fela ka lebaka la matšhošetše molato wo o ile wa išwa Malamolele le go le bjalo ba lapa ba thabišwe ke gore molato wo o išitšwe lefelong le lengwe. To our surprise as a family, when the police made the pronouncement through the National Minister of Police, they said 3 suspects were arrested. Today we are dealing with the 2 suspects. And then there's no information that came straight to the family about the other one which was released. Re sale provinseng ya Limpopo molato wa polao kgatlhanong le Thabo le Shabane o šitišitšwe go ya letšatšing la go sasa ke kgorotsheko kgolo ya Polokwane se ke ka ge go bile le taelo ya gore le Shabane a e go lekola monagano le Shabane le malatofatša ka ena ba bane ba pharwa ke melato ya polao ya mosadi wa le Shabane e le go Makwena Mabusela le Shabane ngwageng wa 2020 ka kgweding ya Oktobere. Rena as family a re a makala ka maitshwaro a gae a tšhaba taba ya gae a e dirileng rena re le family re a tseba morena le Shabane a na bothata ba monagano go bja le right mosadi a seno tlhokofala a mo identifier a mmoloka a pretender as if a tsebe selo so a re tsebana le bothata ba monagano. Mabusela le Shabane le mogora wa gagwe Tebogo Mphuthi ba thuntšitšwe le go bolawa ka go dikanetšwa nakong ya ge ba ya go lekola moago wa kgwebo melekolokong ya meago ya difactory ka Polokwane. Thabo le Shabane le ba latofatšwa ka ena ba bušeditšwe diseleng.